Kraj je siječnja 1990. i još jedna zelena zima bez snijega u selu Mladina 30 km udaljenom od Zagreba. Na, kažu, jednoj od najboljih motocross staza u Europi počinje ovogodišnji Camel Trophy, koji će završiti 22. lipnja u Irkutsku na jezeru Bajkal u Sibiru na granici Sovjetskog saveza i Mongolije. Od čak 27.000 prijavljenih, a na temelju pismenih testova, 45 odabranih jugoslavenskih takmičara okupilo se ovdje na prvom izlučnom natjecanju za spretnu i sretnu šestoricu, koji će ići dalje u, nazovimo ga, četvrtfinale. Tu je i 20-ak sudaca i trenera, pa 50 pozvanih domaćih novinara tiska i televizije, a sličan prizor, gotovo istovremeno, odvija se u još 16 zemalja svijeta. Ukratko, blizu 2000 službenih učesnika na startu ovogodišnjeg Camel Trophy-a Bajkal 90. Camel Trophy, suprotno mišljenju slučajnih gledalaca, uopće nije neki vratolomni reli, pa čak u užem smislu ni isključivo automobilističko natjecanje. Od tih 45 odabranih natjecatelja većina nikad nije vozila relije, a pogotovo ne džipove. Neki su vozački ispit položili tek pred godinu dvije. Po struci 16 njih su inženjeri, 4 liječnici, po 2 profesori i tehničari, pa zatim pravnik, student, aviomehaničar, mesar, arheolog, poljoprivrednik i samo jedan profesionalni vozač. U taj naizgled tipični mačo sport, prema prethodnim dobro smišljenim testovima, u jugoslavenski tim ravnopravno su upale i 4 vrlo ženstvene djevojke. U uobičajenom opsegu znanja očito traženog svestranog intelektualca sportaša, tu je dodana nadprosječna tehnička kultura i neke gotovo komandoske vještine. Primjerice, rad sjekirom i pilom zbog izrade mostova na bespućima, kretanje po azimutu na karti i terenu, danju i noću, izrada splavi za svladavanje vodenih prepreka, pa i alpinistička znanja. Naglašeni dio preliminarnih testova uz fizičko zdravlje odnosi se i na psihičku stabilnost. Tako je idealna dob Camel natjecatelja nešto zrelija, 25 do 38 godina. Većini jugoslavenskih natjecatelja hobi je planinarstvo ili alpinizam, zatim skijanje i tenis, a neki se aktivno bave košarkom, trčanjem, borilačkim vještinama, vožnjom boba i bodybuildingom. Od tih stručno i pomno odabranih kandidata za Bajkal 90. 14 je iz Hrvatske, 11 iz Srbije, 10 iz Slovenije, 7 iz Bosne i Hercegovine, 2 iz Makedonije i 1 iz Crne Gore. Većina radi u uglednim poduzećima, znanstvenim ustanovama, a neki su i samostalni privrednici. Uglavnom su oženjeni i imaju djecu. Nije slučajna zanimljivost, 4 najuspješnijih naših prošlogodišnjih natjecatelja na Amazoniji 89. Franjo Božić iz Zagreba, Robert Kašca iz Idrije, Zoran Drljača iz Beograda i Rade Minić iz Nikšića ove godine su međunarodni treneri i suci za nekoliko evropskih ekipa. I to je dio savršeno promišljene marketinške strategije jedne multinacionalne kompanije koja uopće ne reklamira sebe, već samo ime Camel. Pa što je to onda zapravo Camel Trophy? O tome nešto kasnije. Ovdje na prednatjecanju za 6 četvrtfinalista svi natjecatelji dužni su se međusobno pomagati. Brzina uopće nije važna. Boduje se točnost izvršenih ispita i pokazano znanje u komandoskim vještinama. Dobar broj bodova donosi i pokazana snalažljivost i drugarstvo.
Britanski, njemački i naši suci u mladini zbrojili su bodove. Željko Buković, čovjek čijom je zaslugom Jugoslavija kao 14. nacija lani prvi puta uključena u Kemel Trophy, proglasio je šestoricu najboljih. To su Dubravko Bošnjaković, Rafael Kolbl, Andrej Škafar, Ognjen Sokolović, Aleksandar Tošić i najmlađa natjecateljka, studentica Slavica Šijan. Pretposljednji je dan veljače, a ispod nas planine Sierra de Cuenca i jezero Alarcón, nekih 200 km južno od Madrida, izabrani teren koji bi donekle trebao dočarati prilike na Bajkalu. Logor s malim alpinističkim šatorima postavljen je na 1200 metara nadmorske visine. U četverodnevnom natjecanju ovdje će se u stvarnoj orijentaciono-terenskoj vožnji od nekoliko stotina kilometara i ostalim disciplinama ogledati ekipe Savezne Republike Njemačke, Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Hladno je ispod nule. Navečer uz logorsku vatru vođa jugoslavenskih i njemačkih trenera Jürgen Menge, kojeg svi naprosto zovu Joši, dijeli dvočlanim ekipama reli mape s preciznim zadacima. Ujutro, dostojno Sibira, sve je zaleđeno. Posade u četvrtfinalu obavezno su dvonacionalne, tako da se svi upoznaju. Naša Slavica će prvi dan voziti s Klausom, a službeni jezik svima je engleski. Uz pomoć kompasa, karte i podataka iz reli mape zajedno će odrediti koji je puteljak pravi. Na stražnjem sjedalu uz vašeg novinara nalazi se i instruktor Robert. On bilježi pozitivne i negativne bodove, a takmičarima u orijentaciji pomaže samo ako se sasvim izgube. U finalnom natjecanju na Bajkalu instruktora neće biti. Dvočlana takmičarska ekipa i prateći novinari postaju zajednički, ovaj put nacionalni tim koji ovisi sam o sebi, svom znanju, spretnosti i snalažljivosti. Pri tome su novinari uz svoj posao dužni maksimalno pomagati takmičarima. U svemu, od postavljanja šatora i pripremanja hrane do izvlačenja džipa iz vode i blata. Svi takmičari koji u Sibiru uspješno završe sličnu 14-dnevnu oko 1500 km dugačku vožnju kroz bespuća kraj Bajkala i razne druge specijalne ispite, sljedeće godine postaju međunarodni instruktori ili suci na idućem Kemel Trophyju. Eto, to je u osnovnim crtama taj osebujni reli uz onaj Paris-Dakar, također pod znakom Kemel, danas zacijelo najpoznatiji u Jugoslaviji. To je simbioza izdržljivosti stroja i čovjeka, ispit različitih znanja, hrabrosti i snalažljivosti i iznad svega drugarstva u teškim uvjetima preživljavanja. A sve začinjeno zamamnim okusom možda životne avanture. Svakako najzanimljivije pitanje je zašto se to uopće radi i ulaže nesumnjivo golem novac. Iza svega stoji, čak i većini takmičara nepoznata, multinacionalna kompanija Reynolds Tobacco International, koja u klasičnom ekonomsko-propagandnom smislu uopće ne reklamira, a u većem broju zemalja i ne smije, svoje osnovne proizvode. U svijet na ovaj način lansira samo ime Kemel. Ime koje je danas i dobra ideja, i sportska odjeća, satovi i još mnogo toga, ali i način razmišljanja i čak stil života. Vrhunski stručnjaci efikasno su razradili svaku kariku neprekidnog vezanja sve većeg broja ljudi u svjetski lanac svog trofija, tako da onaj tko je provjeren jednom ušao nikad ne izađe. A sve na osnovi onih prvih pismenih upitnika, gdje je uz portret obavezna i fotografija cijelog stasa, koji ruku na srce pogoduju naočitim, svestrano obrazovanim i ozbiljnim ljudima s dokazanim utjecajem u okolini i društvu. I još dovoljno mladim da se upuste u avanturu tipa Kemel Trophy.
Ako je u trendu perestrojka, tada u Sibir, a voziti džip za dan, dva naučit će ih instruktori. Na taj način oni postaju uzorom novim tisućama ljudi u svojim zemljama. Na svakom 100. i običnom gradskom automobilu, pogledajte samo u Zagrebu, naljepljen je Camel, a pušenje nitko i ne spominje. Premda za njih nema testiranja, pažljivo se biraju i novinari, zacijelo prema ranijim usmjerenjima. Poziv dolazi na ime, a ne na redakciju. A zatim neke nevidljive budne oči pažljivo prate da li dotični daje prednost gala prijemima ili životu pod šatorom i da li ga poklonjene reklamne sitnice zanimaju više od dobre snimke za koju je potrebno planinariti ili gancati kroz blato i vodu. U svakom slučaju neki specijalni ispiti, poput primjerice efektne vožnje kroz duboku vodu, namijenjeni su prije svega snimateljima, a ne takmičarima. Naravno, zbog onog poznatog čega nema u tisku ili na televiziji, to se nije ni dogodilo. U ovom četvrtfinalu, prvoj generalnoj probi za Bajkal, jedina žena koja se dosad probila i u polufinale, Slavica Šijan, dobiva specijalnu nagradu. Najbolje plasirani Jugoslaveni Bošnjaković, Kolbl, Sokolović i Škafar s neznatnom razlikom bodova iza vodećeg Njemca Redera također idu u polufinale. Takmičari iz Sovjetskog saveza, koji prvi puta sudjeluju u Camel trofiju, pa još nemaju vlastite trenere, sakupili su najmanje bodova. Početak je travnja i proljeće na njegovanim pašnjacima u Južnom Velsu. U Colwall, otprilike 200 km zapadno od Londona, na terenski poligon tvornice Land Rover stigle su najbolje ekipe Nizozemske, Italije i Jugoslavije. Inženjer elektrotehnike Ognjen Sokolović iz Sarajeva i inženjer šumarstva Andrej Škafar iz Tržića naši su finalisti za Bajkal 90. Nakon polufinala održanog u Francuskoj, svih 16 nacija po rasporedu šalju najbolje posade u Colwall zbog treninga na novom modelu Discoverya, prevedeno Otkriće, koji prvi puta nastupa na Camel trofiju u Sibiru. Većina od 10 dosadašnjih relija vožena je na onoj već legendi terenca, klasičnom Land Roveru, konstruiranom pred 40 godina. Sve terenske zapreke ovdje su umjetno napravljene i služe kao tvornički poligon za ispitivanje novih modela i njihovu demonstraciju ozbiljnim kupcima, vojsci, policiji i istraživačima. Tvornički probni vozač, uz vrlo precizne upute, najprije sam proveze cijeli 10 kilometara dugačak krug, a zatim sve pod nadzorom sudaca i stručnjaka iz Land Rovera ponavljaju Andrej i Ognjen. Zbog terenskih prilika u Sibiru, dizel motor od 2500 kubika i 113 nekadašnjih konjskih snaga opremljen je tako da može raditi i u vozilu potopljenom do krova. Prošle godine na Amazoni, prilikom prvog sudjelovanja Jugoslavena u ovom reliju, naši momci su između 14 nacija osvojili pretposljednje mjesto u vožnji, ali istovremeno i drugo u organizatoru važnijem bodovanju za Camel Trophy Spirit, specifični duh tog natjecanja, pomaganje drugim posadama u neprilici i međunarodno drugarstvo. U posebnoj tvorničkoj radionici u Birminghamu završno se specijalnom opremom oprema 20 Discoverya za ekipe i još toliko klasičnih Land Rovera za prateće suce, trenere i novinare. Upravo dok gledate ovu emisiju, Ognjen i Andrej sa 7. silom za leđima probijaju se i preživljavaju u bespućima duž rijeke Angare prema Bajkalu. Očekujemo da će se naši Sibirci plasirati bolje od lanjskih Amazonaca, premda sportski rezultat tu uopće nije važan.
U toj zapravo marketinškoj avanturi, jednoj od najuspješnijih u svijetu, važan je uvijek prvoplasirani Camel Trophy Spirit, duh ekspanzivniji od Aladinovog, koji se sam od sebe širi svijetom i koji se više nikako ne može vratiti u bocu iz koje je pušten 1980. godine. Te Sierra de Cuense i jezero Alarcón u Španjolskoj odabrani su da donekle dočaraju prilike u Sibiru. Početkom ožujka tu su na 1200 metara visine postavljeni planinski šatori. Na temperaturama ispod ništice počinje četvrtfinale za ovogodišnji Camel Trophy. Uz 6 jugoslavenskih natjecatelja tu su i ekipe Sovjetskog saveza i Savezne republike Njemačke. Sve zagonetke iz orijentaciono-terenske vožnje dvočlane ekipe rješavaju same. Jutro donosi led. Naša Slavica Šijan, jedina djevojka koja je ušla u prvi međunarodni krug natjecanja, vozi s Njemcem Klausom. Sve posade su u četvrtfinalu izmiješane, dvonacionalne, zbog toga da se svi upoznaju. Službeni jezik je engleski. Camel Trophy, suprotno raširenom mišljenju, nije samo vratolomno-avanturistički reli. Dragocjeni bodovi se jednako osvajaju i mnoštvom drugih znanja, vještina i spretnosti. Neke ovako atraktivne discipline svakako su namijenjene više snimateljima nego natjecateljima. Sasvim je jasno zbog čega to Camel baš tako radi širom svijeta. Ukupno 16 nacija koje sudjeluju u ovogodišnjem trofiju Baikal 90. podijeljene su u grupe po 3 ili 4. Voze, veslaju, trče, penju i plivaju u ovakvim prednatjecanjima na svim kontinentima. Pri tome nijedna nacionalna ekipa ne vozi u svojoj, već uvijek u nekoj drugoj zemlji. Na taj način je za taj osebujni reli direktno zainteresiran nevjerojatno velik broj ljudi, šire se krug suradnje i prijateljstva i baš to je glavni cilj organizatora. U toj za većinu učesnika životnoj avanturi tako svatko vozi sa svakim u svojoj grupi nacija. Ovdje u Španjolskoj izmješani su Rusi, Njemci i Jugoslaveni. No bodovanje nije timsko, već strogo pojedinačno, bez obzira na trenutni sastav ekipe. Sve to pomno bilježi sudac u svakom džipu i tako je pobjednici saznaju tek nakon posljednjeg ispita. Sistem natjecanja je takav da najviše bodova ne donosi vratolomna vožnja, već drugarstvo, pomaganje drugim posadama u nevolji i snalažljivost. U sličnim prilikama naši vozači koji su lani prvi puta sudjelovali na tom reliju u Amazoniji osvojili su pretposljednje mjesto u vožnji, ali istovremeno i drugo za Camel Trophy Spirit, duh suradnje i prijateljstva. Sve to pomalo naliči specijalnoj obuci za komandose, no i alpinističke vještine izrada splavi za prebacivanje džipova preko dubljih rijeka bez mostova itekako će trebati u Sibiru. Tamo će punih 18 dana na oko 1700 km bespuća oko jezera Baikal vozači potpuno ovisiti sami o sebi u surovom preživljavanju. I provjerenom znanju od orijentacije i gradnje mostova do pripremanja hrane i suhog ležaja u mokrom šatoru. Završava 5. dan vožnje u španjolskim planinama, suci zbrajaju bodove. Od naših u sljedeći krug u polufinale idu Slavica Šijan kao jedina žena, pa Andrej Škafar,
Ognjen Sokolović, Dubravko Bošnjaković, Rafael Kolbl i Aleksandar Tošić. Nakon polufinala u Francuskoj od njih 6, dvoje najsretnijih i najspretnijih idu u Sibir.